Lepo pozdravljeni in dobrodošli v studiu Evropa. Nagrada Saharova se z letošnjim dobitnikom Aleksejem Navalnim nekako vrača k svojemu izvoru. Tja, kjer je visoko ceno za svoj boj za človekove pravice z odvzemom lastne svobode plačal znanstvenik Andrej Saharov. Po njem se imenuje nagrada Evropskega parlamenta za svobodo misli in to nagrado Evropski parlament podeljuje že od leta 1988. Usoda letošnjega nagrajenca, zaprtega ruskega opozicijskega voditelja in borca proti korupciji Alekseja Navalnega, je le ena od nevralgičnih točk med Evropsko unijo in pa njeno veliko sosedo. Odnosi unije z veliko sosedo so prepleteni z več krizami, od ukrajinske do energetske, pa vse do humanitarne na meji med Poljsko in pa Belorusijo. In o teh stvareh se bomo pogovorili z današnjimi gosti v studiu Evropa. Prek video povezave je z nami poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Brglez. Z nami je tudi evropski poslanec iz vrst liberalcev iz skupine Renew Europe, Klemen Grošelj. Lep pozdrav, se slišimo? Pozdravljeni. V čast si štejem, da se nam je pridružila tudi dopisnica Radia in televizije Slovenije iz Moskve, Vlasta Jeseničnik, dobrodošla. Hvala lepa, hvala za povabila. Nadaljavo pa se nam pridružuje še spoštovani publicist Branko Soban. Dobrodošel in lep pozdrav. Hvala za povabila. Pred samim začetkom našega pogovora pa predlagam, da gremo najbliže, kot smo Alekseju Navalnemu lahko prišli. Namreč pred oddajo smo uspeli posneti kratek pogovor z vodjo njegovega kabineta, z Leonidom Volkovom, pa predlagam, da pogledamo. Welcome to our studio Europe, Mr. Volkov, and let me first warmly congratulate Mr. Navalny and you as the leader of his team on the Sakharov Prize for the freedom of thought. And let's start with the question, if you could share with us the latest news on Mr. Navalny's condition in prison. Is he healthy? How do you maintain contact with him? We are able to contact him only through the lawyers. Lawyers are allowed to visit him, and so we can communicate like a little bit. So we are able to know about his health condition and so on. So far as there are no bad news, that's only good news we have. Like the situation is stable, but we are very aware that it can start deteriorating again at every moment. You will be in Strasbourg in December together with Mr. Navalny's children for the Sakharov Award ceremony. What do you think the European Union could do beyond such symbolic gesture to promote human rights and democracy in Russia? Indeed, Alexei's daughter, Daria, will receive the award on his behalf, and I'll be there to do the political meetings. We believe that a lot of things could be done, and for a year since Alexei's arrest, we have been advocating for much stronger position against Vladimir Putin and the export of corruption. We advocate for sanctions against Putin's friends because it's important not only for us, but it is important for Europe itself. To prevent export from corruption from Russia is also to protect European political system from being rotten with corrupt money. What is your view on the action taken last month during a meeting of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons Executive Council, where 45 nations have demanded that Russia clarify and resolve unanswered questions regarding its handling of the poisoning of Mr. Navalny? First of all, we are very grateful that the 45 countries continue to push these questions, continue to press this agenda, to ask these questions to Russia. But we also see that Russia, like Lavrov, I don't want to call them Russia, they definitely don't represent our country, but Lavrov and Putin and all these guys, they're just laughing in their face. So they are not answering the questions, instead they are playing like fools, like really like fools. And this has now become, in my opinion, a question of dignity. If really like Germans, British, French, Swedes, and other co-signers, co-sponsors of this letter are ready to agree that Lavrov could just get away with like pretending, you poisoned him himself. We don't know what happened back there in Russia, and this has all been staged by operatives of German secret services. If such a statement could go without any
punishment, well, it's a very bad signal also, kind of like for Lavrov. It's it's a justification that he could proceed doing like this again and again. And I think we just can't go further this way. What lessons, if any, do you believe Russia's elite and civil society learned from the momentum generated by Navalny, now recognized as Putin's preeminent opponent, and his foundation for the fight against corruption, FBK? When Alexei came back to Russia and was arrested, we have seen protest rallies in 180 cities all across the country. And these were large cities, small cities, whatever. And these were like young protesters, elderly, all income groups, all educational groups, and so on. This has been a popular protest for the first time during Putin's reign. Never happened before. Like not some middle class protest, not some elitist protest within Moscow, but like really a popular movement. This made Putin's elite and himself scared like hell. And so they acted upon being so much scared. So they tried to like eliminate our movement completely, to demolish it, making it like impossible for us to operate within the country. But this is something like sweeping the dust under the carpet. So of course, they made every public expression of dissent impossible in the country with enormous fines and enormous prison terms for protesters and so on. But of course, they were not able to get rid of the fundamental factors that are driving the protest. So at the end of the day, they just made the protest less predictable because it's now not possible to express dissent openly. Well, okay, this will somehow concentrate under the carpet, and didn't know how and where this will explode next. And Mr. Navalny, he's quite a complex figure anyway. How do you respond to those who are wary of supporting your movement because of some past comments that Mr. Navalny has made about migrants from Central Asia, or even his stance on Georgia during the war in 2008? During the past 14 years, we have commented so many times on this, and he himself explained his views and his positions, how they were to be considered in that historical context, and what of these positions have changed and are regretted now. I believe that we really have to dismiss this kind of discussion now in 2021 when he is in prison after being poisoned, and also because they're not any more relevant to the political discourse in Russia in 2021. The resonance of Navalny's activism was greatly amplified by sites like YouTube, where the FBK's film He's Not a Demon to You, about former Prime Minister and President Dmitry Medvedev and Putin's palace. Would you therefore agree that cyber optimists who claim that the internet could facilitate Russia's democratization? Well, look, first of all, that momentum that we have achieved in Russia would be not possible if not our ability to use modern technology and to be a savior of social networks and all other kinds of communications. On the other hand, this makes us very dependent on them, especially in the situation when our offline activity in Russia has become hardly possible. So we are really very dependent, and Putin knows it perfectly. This has become kind of our bottleneck. And so the internet freedom, digital rights, accessibility becomes a major battleground now in Russia, and not only in Russia, and also in so many countries where regime wants to control what kind of information is and is not accessible to their citizens. Many other countries are very jealously following what Putin is doing to the Russian internet and want to try to implement the same policies and to try to implement the same level of censorship if tech platforms continue to cave to Putin's demands and blackmail.
So what happened recently, like 2 months ago, the eve of the Russian election, when they actually vote and when they actually agreed to censor Russian internet on Putin's request, that was quite dramatic. That was a terrible precedent, and we are now working hard with the representatives of those tech companies not to let this happen again. And to conclude this conversation, what charges are you yourself facing now in Russia? Do you have any concerns about your own safety? In the moment of this interview, you're not in Russia. I am facing 7 criminal charges, if I'm not mistaken, but there are so many now that it's now also quite a challenge to count all of them. Like, I'm the guy who created an extremist community and financed the extremist community and laundered money and embezzled and inclined minors to engage in extremist activities and so on, so on. So bottom line, it's now only possible for the leaders of our movement to operate from abroad, but we try to operate that way to make Putin like really regret that he pushed us out of the country. Many opportunities have been lost for us. Many opportunities are not anymore available as we are not able to continue our offline activities, but many new opportunities have also arisen due to our relocation. We try to concentrate ourselves on those new opportunities, on these new opportunities, rather than to spend time regretting those opportunities lost. Mr. Volkov, thank you very much for participation in this interview. Thank you very much. Thank you very much. Bye. Mi pa nadaljujemo v studiu in sicer z vprašanjem, kakšno sporočilo prinaša podelitev nagrade in kaj pravzaprav lahko Evropski parlament stori v boju za človekove pravice. Milan Brglez, kako vi ocenjujete uspešnost evropskega boja za človekove pravice in boja proti korupciji onkraj meja Evropske unije in pa kakšno moč k temu prispeva institucija, ki ji pripadate? Ja, najlepša hvala za vprašanje. Odgovor bo odvisen od tega, kako se za človekove pravice zavzemamo po eni strani znotraj Evropske unije, na drugi strani tudi na nek način določa moč, ki jo imamo izven. Seveda Evropski parlament na številnih področjih lahko kaj naredi, imamo posebne organe, pododbor za človekove pravice, odbor za državljanske svoboščine, pravosodje, posebno odbor o tujem vmešavanju, recimo, to je vse možno narediti. Možno je sprejemati tudi zakonodajo. V delovanju samega parlamenta so tako imenovane urgencies, torej nujne zadeve, ki so vezane na človekove pravice, vedno se nanašajo na nekaj, kar se dogaja izven. In pogosti del tega je seveda tudi odnos z Rusijo. Je pa treba tukaj povedati, v bistvu, ko pride do tega zunanje političnega delovanja Evropskega parlamenta, tukaj ni tistih pristojnosti, kot jih imajo druge inštitucije. Še zlasti pomembna inštitucija znotraj tega, mislim, da je svet kot takšen, tudi komisija je pravzaprav močnejša, ampak običajno umazano delo na tem področju opravlja parlament, torej skuša biti prvi v bojni liniji, pa mislim, da s tem ne prispeva nujno k varovanju človekovih pravic, ker je hkrati tudi tisti, ki pristane na to, da se številne članice tudi skrijejo glede svojega stanja varovanja človekovih pravic. Klemen Grošelj, kakšno moč pripisujete potezam, kot je podelitev nagrade Saharov? Zdaj po eni strani s tako potezo opazujemo posredno kritiko režima Vladimirja Putina, po drugi pa opažamo opuščanje neke načelne drže, denimo vsaj ko gre na energetskem področju za trgovanje in tam članice kar živahno trgujejo z Rusijo. Gospod Grošelj, mislim, da nimate prižganega mikrofona. Imam? Se zdaj slišimo? Zdaj se pa slišimo. Ste slišali vprašanje? Ok, sem. Poglejte, zdaj sama nagrada Saharov je predvsem simbolno sporočilo, bomo rekli, Ruski federaciji in predvsem režimu Vladimirja Putina. Zdaj, kakšni bodo konkretni učinki, to je težko oceniti. Zdaj tukaj ste tudi sami malce omenili, tudi glede samega kandidata oziroma nagrajenca Navalnega so bile v Evropskem parlamentu razprave, ki so bile pravzaprav sprejete na podlagi izkušnje z enim drugim nagrajencem oziroma nagrajenko iz Burme, iz Mjanmara.
In tukaj je bil Evropski parlament mogoče malce neke razprave je bilo okoli tega, ampak dobro, na koncu bo odločitev sprejeta, da gospod Navalni dobi zaradi svojega aktualnega dela to nagrado. Zdaj, kar se tiče siceršnjih odnosov, katere ste omenili, pa treba pogledati malce, bom rekel, geopolitično. Zdaj, celotna ta razprava o človekovih pravicah, vezana na odnos do Rusije, je do neke mere talec teh širših geopolitičnih odnosov, ki se kaže predvsem nekako v trikotniku, če gledamo evropski prostor, Francije, Nemčije in pa Rusije, kjer je Putin relativno kot, bom rekel, nek politik, ki zna zelo dobro izkoristiti vsako slabost svojega nasprotnika, to izhaja tudi iz njegove, bom rekel, športne kariere, ki temelji na teh principih in to tudi on v svoji zunanji politiki uresničuje. Torej, vse, kar se dogaja v tem, bom rekel, v tem evropskem prostoru, je potrebno gledati tudi deloma s to geopolitično prakso. Se pravi, na eni strani imamo pač sankcije, na drugi strani imamo predvsem spopad, bom rekel, okoli Ukrajine in Belorusije in pa seveda vprašanje odnosa, se pravi, na področju energetike. Tukaj pristopa trenutno vprašanje Severnega toka, ki pa ni bistveno ključno. To je v bistvu bistveno bolj pomembno vprašanje, tisto, kar se dogaja v posebni slovenski soseščini, na Madžarskem in pa deloma v Avstriji, ta bivši južni tok, kombinacija turško-balkanskega toka. Tako da v tem kontekstu je pač treba, bom rekel, ne moremo teh dveh zgodb ločiti. Se pravi, geopolitični vidik in ta vidik pravnih človekovih pravic žal gresta z roko v roki. Veliko aktivnosti znotraj Evropskega parlamenta je vezano na te vidike, nekateri poslanci so zelo vpeti v te, bom rekel, nacionalne geopolitične razmerja z Rusijo. Se pa moramo zavedati, da jaz nekako še vedno trajam pri stališču, da sprememba, ki se bo zgodila v Rusiji, bo prihajala iz samega sistema in to nas pravzaprav nekdanja sovjetska zgodovina na to opozarja. Govorimo samo primer Jelcina in sprememb, ki jih je Rusija doživela v 90-ih. Vlasta Jeseničnik, že dolga leta živiš v Rusiji in podrobno opazuješ dogajanje tam. Zato me morda najprej zanima ob ogledu intervjuja z Leonidom Volkovom, se je zdelo, kot da te je nekaj zmotilo, kot da določene zadeve vidiš nekoliko drugače, kot jih je prikazal on? Ne, Volkov je vse, kar je govoril, je govoril tako, kot je. Stanje v Rusiji je takšno, kot ga je opisal on. Zmotil me je samo stavek, kjer je govoril, da so bile to prve množični protesti proti Putinu za časa Navalnega. To ni res. Množični protesti so v Rusiji proti Putinu že bili pred 10 leti. Bili so tudi v času Navalnega in pa se pravi, preden so ga zaprli, zlasti pa potem seveda, ko je bil že obsojen, ko so mu pogojno zaporno kazen spremenili v zaporno kazen in ga spravili za zapahe, je bilo pa to gibanje v Rusiji res močno za izpustitev Navalnega, ampak seveda ga je tudi oblast v bistvu v kali zatrla. Tako da, kar govori Volkov, je dejstvo, opozicije je zelo, zelo težko. Opozicija je pravzaprav zdaj z Navalnim, ki je v zaporu, lahko rečemo, na nek način obglavljena. Opozicija je preganjena in problem ruske opozicije je seveda eden glavnih problemov, je, da ruska opozicija ni enotna. Nesporno je Navalni najbolj karizmatičen opozicijski politik, seveda po uboru Borisa Nemcova, ampak je pa hkrati tudi kontroverzna osebnost, kar si ga tudi ti Volkova vprašal, pa je se nekako spretno izognil odgovoru. In še pod vprašanje, kakšna je percepcija te nagrade v Rusiji, če sploh kakšna? Poglej, ko so podeljevali Nobelovo nagrado za mir in jo je dobil Rus, Muratov, novinar Muratov, mu je ob tem čestital tudi Kremelj. Tako da Nobelova nagrada za mir, ki jo je dobil Muratov, je v Rusiji odmevala. Ko je Navalni dobil nagrado Saharova, se o tem pravzaprav ni poročalo, ampak vedeti moramo, ko govorimo o Rusiji, govorimo o dveh vrsti medijev. Se pravi, imamo državne medije, ki so absolutno podrejeni in pod nadzorom Kremlja, in potem imamo peščico še neodvisnih medijev, ki so se v glavnem preselili na splet. Ti mediji so seveda o nagradi poročali, je pa zopet to nagrada, ki je zelo pomembna za Rusijo, zlasti pomembna za rusko opozicijo, bom pa rekla morda še bolj pomembna za rusko civilno družbo, ker to je neko sporočilo Evrope, Evropskega parlamenta, preganjani, zatirani opoziciji in civilni družbi, nismo pozabili na vas.
podpiramo to, kar počnete, tako da v tem nekem simbolnem pomenu to, da je dobil Navalni, ta nagrada je pomembna. Branko Soban, zanima me vaš pogled na sporočilnost te nagrade in pa njen domet. Ja, zame je nagrada Saharova v bistvu ena najžlahtnejših nagrad za človekove pravice v svetu, predvsem zaradi človeka, po katerem nosi svoje ime, in vseh tistih, ki so se z njim borili za uveljavitev človekovih pravic v nekdanjem režimu in danes. Bil je soustanovitelj memoriala, ki je tudi pred leti dobil Nobelovo nagrado. Letos poleti je žal odšel eden najvidnejših članov memoriala, Sergej Kovaljov, dokaj tiho, zelo malo se je o tem govorilo, in pravi paradoks je, da memorial, ki je dobil oziroma nagrado Saharova, postaja ravno tako ekstremistična organizacija, razglašajo jo za teroristično organizacijo in podobno. To veliko pove o stanju človekovih pravic v današnji Rusiji. Zelo zanimiv je incident, ki se je zgodil novembra. V memorialu so organizirali predvajanje filma Agnieszke Holland Mr. Jones o golodomoru za časa Stalina. In med predstavo so v dvorano nenadoma vdrli neki neznanci, ki so kričali: vi ste izdajalci, vi ste fašisti, izginite iz Rusije in podobno. Iz memoriala so poklicali policijo, ki ni začela spraševati tistih, ki so tja vdrli, ampak člane memoriala, in simbolično vhod v vrata dvorane zaprli z lisicami. To veliko pove o stanju človekovimi pravicami v Rusiji. Nagrada Saharova tega stanja stvari ne bo bistveno spremenila, ker v bistvu režim vse nasprotnike razglaša za agente tujih služb, za peto kolono in podobno. Politolog Leonid Gozman je dejal, da bo Navalni v zaporu vse dokler bo Putin na oblasti. To pa zna trajati zelo dolgo, zlasti zato, ker se Putinu po spremembah ustave, ki jih je izsilil lani, obetata še 2 nova 6-letna mandata. Je pa seveda nagrada ima izjemno simbolen pomen za rusko opozicijo, ki je v bistvu razdeljena, pohojena, poteptana, tako da tisti, ki danes nasprotujejo režimu, imajo v bistvu samo 3 možnosti: odhod v tujino, zapor ali pa grob, kot se je zgodilo recimo z Borisom Nemcovom. Letos mineva, točno na Putinov rojstni dan je minilo 15 let od smrti znane in ugledne novinarke Ane Politkovske. Vse več je političnih zapornikov. Memorial denimo govori, da je zdaj v Rusiji že več kot 420 političnih zapornikov. Tukaj nagrada Saharova, ki je izjemno pomembna, izjemno dragocena. Jaz sem se večkrat pogovarjal z vdovo Saharova, tega stanja bistveno ne bo spremenila, ampak prav je, da se in z Nobelovo nagrado za mir in z nagrado Saharova opozarja na stanje stvari v današnji Rusiji. Vlasta Jeseničnik, nekateri opazovalci opozarjajo, da razplet dogodkov po protestih letos, da so pripeljali do neke poglobitve državljanskega pesimizma, do občutka, da s protesti pravzaprav ne morejo doseči nikakršnih političnih sprememb. Kaj bi lahko prevesilo politična ravnovesja v Rusiji? Zdaj mehka moč Evropske unije in pa ta moment protestniški, oporečniški, kot kaže, niso dovolj. Kaj manjka? Opozicija je, to, kar sem že rekla, res preganjana. Jaz sem mislila, da se bo po dumskih volitvah, ki so bile septembra, da se bo ta pritisk na opozicijo rusko nekoliko sprostil, pa se ni.
v bistvu tisti, ki niso uspeli zbežati iz Rusije, o čemer je govoril tudi Branko Soban, so zdaj res preganjani, torej njihove recimo pogojne zaporne kazni se spreminjajo v realne zaporne kazni, tako da mnogim grozi zapor. Ogromno medijev, ki so kritični do Putina, ki so kritični do Kremlja, so razglasili za tuje agente. Ko si enkrat razglašen za tujega agenta v Rusiji, ki ima že ta prizvok, ne, biti agent, pomeni, da je tvoje delovanje izjemno oteženo. Politične opozicije, govorimo o zunaj parlamentarni opoziciji, ne govorimo o opoziciji v Dumi, ki pravzaprav ni prava opozicija. Ta opozicija pravzaprav na politično življenje v Rusiji res ne more zdaj bistveno vplivati. Njen problem je seveda tudi to, da ni enotna. In če je Navalni še spravil ljudi na ulice, to niso bili samo mladi, ki so veliko bolj recimo liberalni, ki so veliko bolj tolerantni do Zahoda, ki želijo na Zahod, ki dobivajo informacije ne iz škatle, kot imenujejo televizijo v Rusiji, torej od državnih medijev, ampak veliko časa preživijo na spletu in dobivajo informacijo iz spleta. Ti ljudje so prihajali na proteste, ampak ne glede na to se pravzaprav ni veliko spremenilo, ne. Če pogledamo dumske volitve, še vedno imamo zmagovalko volitev, ki ima zdaj ustavno večino, tako kot v prejšnji Dumi, to je Putinova oziroma formalno je predsednik stranke Dimitrij Medvedjev, Enotna Rusija, tako da v parlamentu na neko resno opozicijo ne moreš računati. Kaj lahko naredi Evropa? Putin je izjemno spreten politik. Mi ne smemo pozabiti, da je on na vrhu oblasti 2 desetletji. Ni prav veliko svetovnih državnikov, ki bi vodili države tako dolgo, kot jih vodi Putin. In Putin izjemno dobro izkorišča vsako najmanjšo razpoko, ki se pojavi v Evropski uniji. To neenotnost Evropske unije, pa naj gre za energetsko politiko, kjer imamo krog držav, ki seveda so za to, da se bo plin dobival po Severnem toku 2 in potem imamo, ne vem, Baltiko in Poljsko, ki temu odločno nasprotujejo. Ali pa naj gre za vprašanje migrantov, ali naj gre za vprašanje človekovih pravic. Številna vprašanja so, kjer se Putin lahko zelo dobro izkoristi to neke razpoke, ki se pojavljajo v Evropski uniji. Tako da Evropska unija se seveda mora pogovarjati z Moskvo, zato ker je Rusija ne le, da je največja država na svetu, ampak je res največji sosed Evropske unije, ki sicer veliko močnejša po GDP-ju, večja, močnejša, ampak vendarle nek dialog mora potekati. Mislim pa, da to, kar morda skuša Evropa, ta mehka sila, da Rusija v bistvu svojo mehko silo izkorišča veliko bolje kot evropske države. Govorimo o tem, da so v Kremlju že davno spoznali, kako pomembno je zavojevati, če želiš, srca in ume Evropejcev, se pravi z pomočjo medijev, z pomočjo, ne vem, podeljevanja štipendij, z vabili evropskim, ne vem, kulturnim delavcem v Moskva, v druga ruska mesta. Tako da ta mehka diplomacija, ruska mehka sila se mi zdi, da je izjemno uspešna. Ne smemo tudi pozabiti recimo vlogo Russia Today, ki je absolutno propagandni stroj, bom rekla, Kremlja, ki prikazuje neko, bom rekla, drugo realnost, kot jo morda vidi večina evropskih medijev. Ko gre za vprašanje mobilizacijskega naboja, Klemen Grošelj, oblasti očitno stavijo na zaostrovanje razmer okoli Ukrajine, njeno destabilizacijo, na ostro retoriko do Severnoatlantskega zavezništva, podporo Belorusiji pa hibridne grožnje, kot je zdaj ta migracijski pritisk na mejo z Unijo. Kako kot strokovnjak za obramboslovje ocenjujete tak pristop? Ja, tukaj, če lahko samo dopolnim, ni samo vprašanje medijev. Rusija v bistvu prav v zadnjih 10-15 let zelo aktivno izvaja zelo močno informacijsko, bom rekel, informacijsko propagandno kampanjo v celotnem evropskem prostoru. Mi ne smemo pozabiti, da imamo države članice, kot je recimo Madžarska, ki so pravzaprav Orban in Putin tesne zaveznike. In tukaj so plinski posli v ozadju. Poglejmo, ne pozabimo, recimo jedrska elektrarna Aksi na Madžarskem se gradi z rusko tehnologijo in z ruskim znanjem. Zdaj to, kar ste omenili, pravzaprav Putin na eni strani izrablja, bom rekel, slabost Evropske unije, na drugi strani te slabosti, seveda kot te svoje agresivne dejavnosti, ki jih izvaja v Belorusiji kot v Ukrajini, da dela z neko mejo
rekel, preudarnosti, če smem tako reči, narekovajo. Poglejte, strateški cilj Putina je, da ne želi predvsem zaostriti odnosov z dvema državama, že prej sem jih omenil, Francijo in Nemčijo. Zakaj? Dokler je Nemčija v takšni poziciji, kakršno je imela sedaj pod kanclerko Merklovo, ki je bila do Rusije relativno spravljiva, potem to dovoljuje Putinu, da izvaja vse tiste politike, ki si jih je zastavil na področju bivše Sovjetske zveze in širše. Zdaj, glede mehke moči, katero ste omenila, glejte, mehka moč seveda Rusija lahko uporablja. Zakaj? Ker na drugi strani mi, Evropejci, ne moremo vabiti oziroma pravzaprav smo onemogočeni pri tej komunikaciji, da bi recimo vabili ruske državljane, pa ruske kulturnike in tako naprej v evropski prostor, oziroma lahko jih povabimo, pa se bodo verjetno zelo težko vrnili tja. Zdaj, tisto, kar je na mizi, je pravzaprav to, da Evropska unija je tukaj zdaj razcepena okoli enega temeljnega vprašanja. Kako na eni strani, in to tudi pravzaprav lahko govorimo za NATO, kako na eni strani zagotavljati tako imenovano strateško zadrževanje Rusije, kar se je počelo v času hladne vojne s Sovjetsko zvezo, ampak hkrati si ne zapreti vseh komunikacijskih kanalov. Težava pa je v nas, v Evropejcih, pravzaprav bolj kot v Rusih, oziroma v Putinovem režimu, če tako rečem. Zakaj? Zato, ker Evropejci imamo en velik strateški problem, in to se tudi kaže v zdajšnjem tem osnutku strateškega kompasa, in sicer mi moramo spremeniti, bom rekel, ta naš strateški pogled na svet. Do zdaj smo mi izhajali iz stališča, da smo mi tisti, ki interveniramo, da smo mi tisti, ki širimo stabilnost, pri tem pa vedno bom rekel, ne opažamo, da so se pravzaprav strateške razmere bistveno spremenile, geopolitične razmere so bistveno bolj zaostrene in da so neposredni naši soseščini. In zdaj tukaj po moje bo tisti naslednji korak, ki bo izredno pomemben, je kako na eni strani zagotoviti, da se bodo nekatere, bom rekel, varnostni interesi Rusije, ki so legitimni in ki bo tako je zagotovil, in pa hkrati, da to ne bo privedlo do neposredne konfrontacije, s katero se zdaj pravzaprav soočamo na prostorih, predvsem Belorusije in pa Baltika in pa tudi seveda trenutno v Ukrajini. V prihodnosti pa se bojim, da bo še se odprlo vprašanje, ki se nekako ždi v ozadju armensko-azerbajdžanskega spora. Torej to bo vprašanje dolgoročnih pa srednjeročnih odnosov med Turčijo in pa Rusijo, ki bo pa temu sporu pravzaprav dodala še dodatno dimenzijo, sicer dejstvo, da je Turčija pač članica zveze NATO, in kako bo zveza NATO, ki je zdaj, moramo odkrito priznati, oslabljena, in tako jo tudi razume Putin, afganistanski, bom rekel, nesreče ali tragediji, predvsem za Afganistan ljudstvo, se pa da on zdaj to razume, kot da je NATO zelo oslabljen, in tukaj bo zdaj tisto glavno, bom rekel, dilema, kako vzpostaviti to neko vrste ravnovesje in pa seveda upoštevati dejstvo, da, kot je bilo rečeno, Evropa je krhka zato, ker je neenotna, in zato, ker mi imamo znotraj Evropske unije države članice, ki mnogim pravzaprav ostrejšim ukrepom proti Rusiji odločno in bom rekel, neumorno nasprotujejo. Doktor Milan Brglez, vprašanje za vas tudi kot za mednarodnega politologa. Kaj pri vsem tem ostane v opoziciji in pa koliko lahko računa na pomoč od zunaj? Žal ta pomoč od zunaj, še zlasti iz Evrope, ni ustrezna. Obstaja nekaj stikov, ampak tisti, ki pravzaprav ne morejo prinesti kakšne bistvene spremembe v njihovem odnosu ali pa njihovi moči znotraj ruskega ozemlja. Ampak je povedna ena stvar, mislim, na ta šizofren odnos, ki ga ima v bistvu tudi Evropa, ja, zaradi vseh svojih pomanjkljivosti. Po eni strani zelo hitro se zmenimo za sankcije in samo sankcije in potem v bistvu lahko zgolj nadaljuješ, ampak nekje je konc tega in je plafon, ki zadeve ne prenese. Na drugi strani imamo države, seveda, ki se temu upirajo in razmišljajo dolgoročno, ampak jaz mislim, da bi to dvotirnost morala obstajati in po drugi strani ne bi smeli reducirati Rusije zgolj na ruski režim, torej morali bi uporabiti pravzaprav vsa sredstva, ki jih imamo, torej tudi vse oblike diplomacije, ki jih imamo. Ampak tisto, kar sem prej začel, svet Evrope je točka, ki je za mene zelo povedna oziroma
ki pravzaprav veliko pove o tem šizofrenem odnosu. Najprej izgon Rusije iz parlamentarne skupščine in potem povratek. Eno in drugo. Delno skregano z lastnimi pravili, delno skregano z interpretacijo, ki bi bila možna, po drugi strani pa nujnost tudi Rusije ali pa njenega članstva v svetu Evrope, zato da je organizacija finančno in drugače lahko zvozi. In na drugi strani dejstvo, da karkoli si že mislimo o človekovih pravicah, vsaj za del ruskega prebivalstva, pa je v bistvu zadnja instanca lahko tudi Evropsko sodišče za človekove pravice. Torej, ta ideja, da če hočeš širiti človekove pravice, potem moraš imeti organizacijo, moraš imeti to članico znotraj in uporabljati instrumente, ki so tam možni. In eden od instrumentov, vsaj kar se tiče same parlamentarne skupščine, vedno je možno sprejeti neko resolucijo, tudi če Rusi temu nasprotujejo, ta resolucija še vedno je in je bolj legitimna ravno zaradi tega, ker so zraven, kot v primeru, ko niso zraven in je to zelo preprosto narediti. Jaz bi samo, če bi lahko dodala, ko zdaj govorimo mi o Putinovi Rusiji, mi moramo, to sem že dejala v uvodu, res ne smemo pozabiti, da gre za že vzpostavljen zdaj sistem, torej človeka, ki je na oblasti 20 let in elite, ki so zbrane okoli njega, zlasti siloviki, se pravi predstavniki tega represivnega aparata, ki je izjemno močen in je pravzaprav igra glavno vlogo zdaj v Rusiji, da so ti ljudje na ključnih položajih že skoraj da tako dolgo, kot vodi Putin to državo. In ko mi govorimo res o Putinovi Rusiji, moramo vedeti, da se je ta od leta 2000, ko je on prišel na oblast, do zdaj leta 2021 res spremenila. Torej, to je postala tudi vojaško gledano zelo močna država. Vsak Putinov nagovor narodov, vsako leto se pravzaprav začne na nek način, kakšno novo orožje so recimo v letu dni uspeli izdelati in ga že preizkusiti in tako naprej. Tako da drugo, kar jim gre zelo na roko zdaj, je visoke cene plina in nafte seveda na svetovnem trgu. Torej, ruska blagajna, če želiš, se polni in dolarji kar padajo vanjo. Tako da Rusija tudi gospodarsko gledano seveda neprimerljiva po GDP-ju tudi ne za Kitajsko, Evropo, Združenimi državami, ampak vendarle država, ki je nekako relativno dobro prišla zdaj skozi neko pandemijo, skozi neke finančne krize, ki so zelo udarile po recimo evropskem sistemu, zato ker oni si ves čas v času teh zlatih krav, če želiš, ko je nafta draga, polnijo posebne sklade, iz katerega potem črpajo denar, da krijejo nekatere stroške, ki jih država recimo mora kriti. Tako da Putinova Rusija, torej leta 2021, je res država, ki nastopa kot velika igralka na svetovnem političnem prizorišču in ki, če ste bili pozorni, zlasti v zadnjih dneh, zadnjih tednih, zelo jasno govori o tako imenovanih rdečih linijah. Putin jih je zdaj v zadnjih dneh omenil večkrat in te rdeče linije so, in to vedno Putin poudarja, se pravi približevanje NATO ruskim mejam. In če govorimo seveda zdaj konkretno o Ukrajini, kjer se v zadnjih tednih res dogajajo, morda bi rekla, neke dramatične stvari, skratka grožnje, katera vojska se kopiči na kateri strani meje, seveda je ta rdeča linija tudi za Rusijo, da Ukrajina nikoli ne bo postala članica zveze NATO. Sicer vztrajno ponavljajo, da je treba do rešitev priti z dialogom, da naj bi tudi z Joe Bidenom Vladimir Putin skušal doseči nek dogovor, zavezujoč dogovor, da se NATO ne bo več širil proti vzhodu. Kakšne so možnosti za to? Ne verjamem, da bi se uspeli dogovoriti. Nihče se najbrž ne bo obvezoval na papirju, da se NATO ne bo širil. Kolikor ne vemo, je stališče NATO, NATO-ve članice bodo odločale, koga bodo sprejele v svoje vrste. Torej, če govorimo zdaj konkretno o Ukrajini, Ukrajina je suverena, neodvisna država, ki se odloča sama, ampak kot rečeno, za Rusko federacijo, ki je soseda Ukrajine, ne pozabimo, vojna na vzhodu se ni končala, problem Donbasa ni rešen in nič ne kaže, da se bo kmalu rešil. Za Rusijo je možnost, da bi Ukrajina postala članica zveze NATO, enostavno nesprejemljiva.
Predlagam, da na tem mestu pogledamo še en pogovor. Pred dnevi smo se namreč povezali s studijem Evropskega parlamenta v Bruslju in se pogovorili z doktorico Marie Mendras, raziskovalko na pariški univerzi Sciences Po, pa predlagam, da si zavrtimo njen intervju. Madame Marie Mendras, professeure à l'Université Sciences Po Paris et politologue au Centre national de la recherche scientifique Paris, bonjour et bienvenue dans notre studio Europa. Bonjour. Alors, le Parlement européen a décerné le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit à la figure de l'opposition russe emprisonné Alexei Navalny. Je pense que c'est un bon point de départ pour discuter des relations entre la Russie et l'Union européenne et au-delà. Premièrement, comment comprenez-vous le choix du Parlement européen, son message? Le Parlement européen a pris une magnifique décision. Il me semble que cette année, ce ne pouvait être une autre personnalité que Alexei Navalny. Et je pense que le message est extrêmement clair. C'est que Alexei Navalny, au bout d'années de travail et d'engagement, à la fois avec sa fondation pour la lutte contre la corruption et avec son mouvement politique, a enfin donné à l'opposition démocratique en Russie un visage et une personnalité forte, très ouverte sur l'ensemble du pays et très ouverte à l'international. J'aimerais rappeler qu'Alexei Navalny, ce n'est pas seulement quelques personnes à Moscou, mais c'est un réseau de son mouvement politique et de sa fondation dans des dizaines de villes de Russie. Et que d'ailleurs, le travail de la Fondation pour la lutte contre la corruption continue, basée désormais à Vilnius. Enfin, Alexei Navalny a toujours été très curieux de comprendre mieux les pays européens et l'Europe, a toujours eu un discours très ouvert sur le monde européen, sur les voisins européens de la Russie comme l'Ukraine, la Biélorussie, et s'est aussi engagé pour ces sociétés ex-soviétiques qui continuent, comme la société russe, à se battre pour les droits fondamentaux et les libertés. Dans sa recommandation du 16 septembre 2021, le Parlement européen a souligné que l'Union européenne devrait maintenir un dialogue constructif et continu avec la société civile russe. Et vous aussi, vous avez participé 3 mois plus tôt à la constitution d'un comité Russie-Europe afin de soutenir les sociétés russes et biélorusses dans leur combat pour le droit. Tout à fait. Et liberté fondamentale. Est-ce que l'Union européenne devrait soutenir les sociétés civiles russes et biélorusses, et si oui, de quelle manière? Mais elle le fait. Je crois que et l'Union européenne et tous les gouvernements européens, ainsi que bien sûr les États-Unis, le Canada et d'autres démocraties, soutiennent depuis des années les sociétés russes et biélorusses et ukrainiennes et géorgiennes et arméniennes et moldaves avec des résultats. Le Euromaïdan en Ukraine a gagné. Et bien entendu, les Ukrainiens font face toujours à de très lourds problèmes, à la fois d'occupation russe, d'insécurité et de difficultés à avancer dans les réformes. Mais l'Ukraine est maintenant bien ancrée dans le partenariat avec nous, le partenariat oriental de l'Union européenne. Les relations sont très bonnes et nous pouvons véritablement discuter avec à la fois les sociétés et le gouvernement à Kiev. Je dirais que notre grand enjeu aujourd'hui, c'est comment libérer enfin les 10 millions de Biélorusses d'un dictateur imposteur, Alexandre Loukachenko, et comment le faire de manière à ce que la société biélorusse se sente tout à fait en maîtrise de son combat pour la démocratie
et les libertés, c'est-à-dire que nous puissions, par notre soutien à la représentation en exil de la Biélorussie démocratique, faire avancer la situation à l'intérieur de la Biélorussie et bien sûr, en même temps, exercer des pressions sur les autorités russes. Quand on parle de la crise humanitaire à la frontière entre la Pologne et le Bélarus, qui semble permettre à Loukachenko, au Kremlin et aux médias eurosceptiques de mettre en évidence l'hypocrisie européenne. Mais à quel moment pensez-vous que même Loukachenko pourrait devenir un handicap pour Poutine? Quelles sont les lignes rouges que Poutine a tracées pour un homme qui, selon vous, serait désormais surtout obsédé par sa survie personnelle? Pour Alexandre Loukachenko, il est très clair qu'il embarrasse Vladimir Poutine. En août 2020, quand Loukachenko a lamentablement échoué à l'élection présidentielle, le Kremlin a rapidement compris que s'il ne soutenait pas Loukachenko, Loukachenko allait tomber parce que la très grande majorité des citoyens biélorusses étaient dans les rues, faisaient grève et avaient décidé que les résultats de l'élection avaient été complètement manipulés. Et c'est à ce moment-là que Loukachenko a décidé d'avoir recours à la violence extrême contre les personnes. Et d'ailleurs, il a continué jusqu'à aujourd'hui, on pourra y revenir. Et Vladimir Poutine, alors, avait un choix simple. Soit il laissait le dictateur chuter, ce qui n'était pas une très bonne nouvelle pour lui-même, soit il soutenait financièrement, aussi en termes de logistique, en termes d'énergie, en termes d'aide à la police, et il gagnait un tout petit peu de temps en évitant donc la chute du camarade dictateur. La stratégie de sécurité nationale russe publiée en 2021 semble être de plus en plus critique envers l'Occident et ses valeurs. Mais est-ce que vous pensez qu'une telle approche suffira pour le Kremlin à maintenir la cohésion sociale domestique à long terme? Alors, première chose, je ne m'intéresse guère aux textes qui sont publiés par le Kremlin. En tant qu'universitaire et chercheur, qui connaît bien la Russie et qui a toujours beaucoup de contacts avec les collègues russes, j'analyse les faits, les comportements, les causes et conséquences des décisions et des phénomènes. Et ce n'est que de cette façon, je crois, qu'on peut arriver à une analyse cohérente et crédible des décisions qui sont prises au Kremlin. Et il me semble que depuis maintenant des années, ça ne date pas d'hier, Vladimir Poutine est en mode forteresse assiégée et en mode survie de son régime et de sa propre personne. C'est un cycle que nous avons déjà observé à d'autres périodes et dans d'autres pays. Le dictateur qui est là depuis plus de 20 ans et qui ne peut plus rien entendre, qui ne peut plus réformer, qui ne peut plus chercher la négociation, ni avec sa société et les forces politiques à l'intérieur de sa société, ni avec les pays voisins, les gouvernements occidentaux et la communauté internationale. Donc, nous devons aujourd'hui, nous, Européens, prendre acte de ce choix qu'a fait Vladimir Poutine, c'est-à-dire pas de négociation et la confrontation. Et nous pourrons faire tous les gestes que nous souhaitons faire à l'égard de Vladimir Poutine. Nous n'arriverons pas à le modérer, à le tempérer et encore moins à le séduire. La conclusion, on l'a bien vu avec la crise des personnes qui essayaient de se réfugier en Biélorussie. On a bien vu que seul le rapport de force et la détermination et la solidarité des Européens donnent des résultats.
Après le choc géopolitique causé par Covid, le retrait américain d'Afghanistan et la création de la nouvelle alliance anglo-saxonne AUKUS, c'est le concept de l'autonomie stratégique de l'Union européenne qui reste un des emblèmes de la présidence d'Emmanuel Macron. La boussole stratégique envisage d'adopter pendant la présidence française vise à opérationnaliser le concept d'autonomie stratégique. En tant que grand spécialiste de la Russie, comment pensez-vous que la stratégie sera reçue à Moscou? J'ai une approche un petit peu différente des priorités de la sécurité en Europe. Et j'aimerais la partager avec vous aujourd'hui. Il me semble que la dérive que nous observons depuis une quinzaine d'années, avec l'attitude très conflictuelle de l'État russe et des autorités russes, nous devons maintenant comprendre que nous menons un combat qui est à la fois un combat pour les droits humains, pour les valeurs démocratiques, les grands principes de l'état de droit, et en même temps un combat pour la sécurité des personnes, la protection des individus, la protection des sociétés. Et je crois que nous sommes à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'il est absolument temps que tous les gouvernements européens, et mon gouvernement en premier lieu, comprennent que ce ne sont pas deux sujets séparés, qu'on ne va pas donner la priorité aux questions de sécurité policière, militaire, sécurité des frontières, sécurité de l'État, de manière prioritaire sur la sécurité des personnes, des sociétés et des échanges qui font la vie nationale et transnationale. Et les droits humains, les libertés, le combat contre des dictateurs qui sont dangereux, fait partie d'une stratégie de protection et de sécurité. Les deux sont absolument indissociables et je pense que ce sera l'un des messages de la présidence française. Bien sûr, la question de la stratégie de sécurité militaire et des rapports avec l'OTAN, avec les États-Unis, ce serait un autre grand sujet que certainement l'Union européenne, sous la présidence de la France, continuera à discuter et faire avancer. Et c'est ici, Madame Marie Mendras, que je vous remercie pour cet entretien. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Branko Soban, v obeh pogovorih smo slišali bodisi, da Rusija ne sliši evropske kritike, bodisi, da je prišel čas za odločnejšo držo na strani Evrope. Se strinjate? Jaz se popolnoma strinjam z vsem tem, kar je bilo povedano. Tukaj bi dodal, Putin je na oblasti zdaj že 22 let, Biden je denimo 5. ameriški predsednik za časa Putina, v Evropi se je zamenjalo v tem času na stotine zunanjih ministrov in premierov in drugih vplivnejših politikov, Putin pa ostaja. Jaz mislim, da tukaj Evropska unija nima pravega pristopa do Rusije. Predvsem zato, ker se ne pogovarja z enim glasom. Recimo, obisk Josepa Borela je bil prvi obisk na tako visoki ravni po 7 letih v Moskvi. In ker je, kot vemo, Borel doživel neverjetno ponižanje in en kup žalitev, ki jih je Evropska unija mirno požrla. Medtem pa samo v enem letu je Moskvo obiskalo 19 različnih evropskih zunanjih ministrov. To pove vse. Evropa proti Rusiji ne nastopa z enim glasom. In to je v bistvu tudi taktika, ki jo ves čas goji Vladimir Putin. Njegov cilj je razbijanje Evropske unije, tudi s pomočjo trojanskih konjev. Eden najmočnejših je Viktor Orban, mi smo pa nekakšen njegov satelit.
Putin v tej svoji politiki do Evropske unije ves čas podpira vse, tako rekoč vse skrajne nacionalistične, ksenofobne in neofašistične stranke v Evropi, ki jih v Moskvi sprejemajo z rdečo preprogo in tudi z velikimi finančnimi podporami, kot denimo Marine Le Pen in drugim, Strache na primer iz Avstrije, ki ga sedaj na srečo ni več. Se pravi, dokler Evropska unija ne bo poenotila svoje politike do Putina, bo Putin še naprej spretno, kot spreten politik, seveda izkoriščal to razdeljenost. Se pravi, rešitev je treba poiskati v Bruslju in oblikovati neko enotno, trdno politiko do Rusije, ki seveda noče, da se Evropska unija, podobno kot NATO, širi proti mejam. Jaz večkrat poudarjam, vojna proti Gruziji je bila prva vojna proti širitvi NATO, vojna proti Ukrajini je bila prva vojna proti širitvi Evropske unije. In mislim, da se Evropska unija premalo zaveda teh dejstev. Klemen Grošelj, rad bi se navezal na pravkar slišano na razkrajanje evropske enotnosti. Verjetno lahko pričakujemo tudi na primeru francoskih volitev prihodnje leto. Spomnimo se, pred 5 leti je podporo iz Rusije dobila skrajna desničarka Marine Le Pen. Tokrat, zanimiv za Ruse, postaja še bolj desni Eric Zemmour. Kakšne posledice lahko to prinese? Ja, no bi mogoče najprej malce reagiral. Zdaj bom glede enotnosti Bruslja oziroma Evropske unije lahko kot zanimivost povem, da je samo usklajevanje dokumenta za politiko do Rusije znotraj naše politične skupine trajalo 2 leti. Da smo prišli do enega dokumenta, ki mu rečemo renew politično stališče do Rusije. Zdaj, če to prenesemo na 27 držav članic, pa renew je relativno reprezentativen vzorec, glede da imamo, mislim, da zdaj že 24, celo 25 nacionalnih delegacij, potem vemo, kakšna je pravzaprav, bom rekel, izziv, ki je pred nami. Zdaj, kar se tiče Rusije, tukaj bi pa Evropske unije bi rad poudaril. Zdaj, tisto, kar je ključen izziv Evropske unije, poleg oblikovanja enotnega stališča, in to vidimo, da v vseh zunanjepolitičnih temah pravzaprav Evropska unija zelo težko oblikuje enotno zunanje politično stališče. Tisto, kar je tukaj, bom rekel, bolj zanimivo treba poudariti, je to. Evropska unija in tudi Zahod na splošno izhaja v odnose do Rusije predpostavk, ki so veljale v hladni vojni, zato ker Vladimir Putin v svoji, bom rekel, politični pretkanosti izredno spretno igro spominja na hladno vojno, to pa ni isto, če ne živimo pa v času hladne vojne in tega se zavedati. Živimo v času sveta, naš svet, v katerem živimo, je multipolaren. In zdaj, kaj se dogaja tako v Združenih državah Amerike kot Evropsko unijo? Na eni strani imamo Rusijo, v ozadju imamo Kitajsko in z obema tema dvema sistemom, bom rekel, državama morata tako Evropska unija kot Združene države Amerike so v konkurenčnih odnosih. Zdaj, tisto, kar je problem, je, mi lahko igramo pomemben tir naše politike v odnosu do Rusije in Kitajske, je seveda varnost in človekovih pravic, posebnost in posameznika, vladavine prava, da ne dobimo tistega, kar zdaj imamo v Rusiji, kar je vladavina z zakonom. In tisto, kar pa je ključen problem za Evropsko unijo, ni samo ta neenot, ampak, poglejte, Vladimir Putin svojo vojaško moč vedno zrablja. Od Gruzije do sedaj tega, kar se dogaja v Ukrajini. Sporočilo, ki ga Putin pošilja Zahodu, je pravzaprav zelo prosto v Evropski uniji. Jaz drznem uporabiti vojaško silo in jo še bom. Ali prijeli enako raven tveganja. In odgovor Zahoda je vedno kakšen? Sankcije, bodi je to na področju bančnih storitev, grožnje energetskim blokadam, ampak poglejte, mi si praktično energetske blokade Rusije danes moramo privoščiti. Tisto, kar je ključno, tisto, kar sem prej rekel, naša strateška je v Evropski uniji, kako na eni strani uspešno podpira civilno družbo gibanja v Rusiji, omogočiti preživetje in promocijo teh temeljnih vrednot, na katerih temelji Evropska unija, in na drugi strani nimamo, pravi na drugi strani vojaško zadrževanje Rusije, to naj bi zagotavljal NATO, ki je, priznali si ali ne, po Afganistanu v krizi in še bolj bo, ko se bo začela zadeva okoli Črnega morja.
in pa tisto, kar je potem tretji steber, iskanje razpor v monolitu Putinove oligarhije. Mi še vedno menimo, da je ta oligarhija relativno enotna. Jaz pa trdim, ni. In tu je treba iskati razpoke v tej oligarhiji, potem izrabiti v našo strateško prednost. Kar se tiče francoskih. Kot kaže, smo izgubili zvezo s Klemnom Grošem. Ja, zato dovolite, da nadaljujem. Morda vprašanje za vas, Milan Brglez. Kritika, da je slovenska zunanja politika za časa prejšnjih vlad se preveč osredotočala na Rusijo, je zdaj nekako potihnila. Kakšen je vaš komentar? Težko je reči, ali je malo ali preveč osredotočijo v bistvu z Rusijo na takšen in drugačen način. Potrebno imeti neke odnose, je pa seveda odvisno od konteksta evropskega in tudi kako te drugi gledajo. Zato, ko je raziskovalka prej govorila o tem, da zunanje političnih dokumentov ne bere, upam, da bere zunanje politične dokumente svoje države in da jim verjame. Vseeno izravno nekaj izražajo in povedal, mi imamo drugačen odnos z delom vzhodnega bloka ali pa državnega bloka, ker preprosto nismo bili pod istim režimom, smo občutili istih zadev takrat, ko so bile ruske čete na njihovem ozemlju. Ambivalenca se v družbi ohranja, mi tudi govorimo o slovanstvu in podobnih zadevah, tako da neke predpostavke za bolj samostojno politiko nekaj imamo, drugo vprašanje pa je, a jih dejansko lahko tudi izvedemo. Si pa znam predstavljati, da je v sedanji konstelaciji razmislek, ki se pri nas postavlja, da je tudi Rusija sestavni del tistega obkroževanja Kitajske, ki bi bilo mogoče najpomembnejše osišče bodoče geopolitične igre, ampak v tem primeru je potem Evropa zgolj en kos tistega, to tisti kos, ki se obnaša na pričakovan način in s tem tudi predstavlja samostojnega igralca. Vlasta Jeseničnik, glede na to, da lahko Vladimir Putin še lep čas vodi svojo državo, kakšni so obeti, da se odnosi z Unijo vendarle spremenijo s Putinom na čelu države? Ja, no, Putin torej bo na oblasti zagotovo do leta 2024 in potem ima možnost kandidirati še dvakrat, glede na to, da so lani na referendumu spremenili ustavo. Glede na to, o čemer smo danes vse govorili, je zelo malo možnosti, da bi se odnosi med Moskvo in Brusljem oziroma Evropsko unijo v teh 3 letih, kolikor bo pač na oblasti do leta 2024 spremenili. Več problemov se je nakopičilo, da bi jih lahko rešili. Že Evropa sama, če pogledamo te ključne, največje države zdaj, se pravi Nemčijo, Francijo, Nemčija je že spremenila vlado, Francija ima prihodnje leto volitve, videli bomo, kdo bo predsednik Francije ostal, ali bo ostal to Macron, ali bodo dobili novega predsednika. Tako da težko si zamisliti, da bi se lahko karkoli premaknilo na bolje. Ob vseh krizah, ki smo jim priče, od torej migrantske na belorusko-poljski meji do Ukrajine, tej krizi res ni videti konca. Vprašanje, kakšno vlogo bo to igrala ta tako imenovana normandijska četverica pri reševanju te krize, glede na to, da se stvari res spreminjajo, torej prihajajo nove vlade. Jaz ne vidim možnosti, da bi se v teh naslednjih letih kaj spremenilo. Ruska vertikala oblasti je zelo, zelo jasna. Rešitve, odločitve se sprejemajo v Kremlju, v ozkem krogu ljudi, se pravi ljudi, ki jim Putin zaupa. Tu imamo tudi Putinove oligarhe, se pravi direktorje, predsednike velikih energetskih družb, bogatih energetskih družb, ki tudi na nek način seveda z cenami energentov krojijo našo evropsko energetsko politiko posredno oziroma neposredno. Tako da težav, ki so se nakopičile po priključitvi Krima Rusiji leta 2014 in po začetku vojne na vzhodu
Ukrajine je enostavno preveč, da bi jih lahko v naslednjih letih rešili. Plus tega je to veliko večja igra, seveda problem neenotne Evrope in pa potem velikih teh igralcev, kjer pa Rusija kot Ruska federacija, kot monolitna država, če želiš, nastopa enotna. Torej, v Rusiji se ne sprašuje, ve se, kje se odločitve sprejemajo in takšnim državam, kot je Rusija, potem nastopati navzven in ščititi svoje interese veliko lažje kot pa recimo Evropski uniji, ki je vendarle skupnost 27 držav in 27 zunanjih politik, ne glede na to, koliko se morda v Bruslju trudijo, da bi te zunanje politike nekako poenotili. In za konec še vprašanje za vas, Branko Soban, kdaj, kje, kako bi se lahko odnos med Unijo in pa Putinovo Rusijo lahko sprostil? Ja, tega recepta je ima. Se strinjam z vsem tem, kar je bilo povedano. Putin svoje politike ne bo spreminjal. In tudi do sprememb v Rusiji pod njegovo vladavino ne bo prišlo. Putin zagovarja status quo, ker vsaka sprememba bi seveda pomenila njegov odhod. Tega pa režim silogarhov, ta povezava silovikov in oligarhov, pač bo zagovarjala ta status quo do konca. Jaz mislim, tudi tukaj Rusija je ena velika dežela, mislim, jaz jo imam blazno rad, bil sem 6 let, spremljam skoraj 30 let, je neizmerna dežela paradoksov. Putin ogromno vlaga v vojaško moč, v prestižne projekte, Formula 1 v Sočiju, zimske olimpijske igre, svetovno prvenstvo v nogometu. Potem pa vas v Sibiriji, v bližini Krasnojarska, piše Angeli Merkel, naj vendarle pride in zgradi cesto v vasi pa kanalizacijo. Putin gradi ene strašne mednarodne velike projekte, popolnoma pa nič ne vlaga v navadne ljudi, v svoje državljane, ki jih potrebuje na volitvah, da potrdijo njegovo legitimnost. V Rusiji 20 milijonov ljudi živi pod robom revščine. Tretjina moških ne dočaka penzije. Smrtnost je največja v Evropi. Življenjski standard je po mednarodnih raziskavah na 91. mestu na svetu. Rusija je med Gvatemalo in Laosom nekje. Zdaj, v zadnjem letu dni je Rusija doživela največjo smrtnost po drugi svetovni vojni. Ravno včeraj sem prebral neodvisni demografi pravijo, da je v zadnjem letu dni umrlo 2 milijona 400 tisoč ljudi, presežna smrtnost znaša skoraj milijon. Medtem ko so uradni podatki o smrtnosti zaradi covida bistveno nižji. In to, se pravi, stanje je katastrofalno v Rusiji, spreminja se nič. Evropska unija pa tudi, se pravi, kot sem že rekel, bo morala poenotiti svojo zunanjo politiko, samo v odnosu do Rusije, tudi do drugih kriznih žarišč in povedati, smo za odnose, smo za partnersko sodelovanje, vendar s spoštovanjem demokratičnih vrednot, transparentnosti in človekovih pravic. Mislim, da to Evropska unija premalo odločno pove vsem avtokratom in totalitarcem, s katerimi sodeluje. Tudi sama ne zna urediti problema človekovih pravic v svojih tleh. To ravnanje z begunci je katastrofalno. Evropska unija daje ogromno denarja Turčiji, Libiji, Maroku, Nigru, zato da begunci ostanejo tam. Se pravi, Evropa sploh ni za reševanje tega begunskega problema, ampak plačuje denar diktatorjem in avtokratom, da tisti begunci ostanejo. Se pravi, spreminjati je treba politiko v Bruslju in v Moskvi. To je edina rešitev. In s to mislijo končujemo. Najlepše se zahvaljujem gostom tokratnega Studia Evropa in seveda vam, spoštovane gledalke in gledalci, in pa lepo zdrav.